Na mbere ya muingi wa bururi urikeirie marakara mao kumana na itua ria mutongoria wa bururi William Ruto kuheana mucango wa ciringi milioni 20 kanitha-ini wa Jesus Wina mwena wa Roysambu. Mutongoria wa bururi ni acokereirie na mucango ta uyu umuthi kuria anyitanĩire na etikia kanitha-ini wa AIC Fellowship Annex mwena wa Eldoret County-ini ya Uasin Gishu. Mimi nawasihi ya kwamba musitishwe na wale ambao wako kwa mitandao ati wanajaribu kutuambia ya kwamba hatuwezi kujenga kanisa la Mungu. Tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. Yes. Hatusemi, sijasema wapende wasipende, sijasema hivyo. Lakini tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. Mutongoria wa bururi akihuthira mweke uyu ehitire guthie na mbere kuheana micango yake kuri makanitha hatari kuguoyohio ni mundu o wothe, undu uria augite guthie na mbere kunyitirira makanitha niguo kurunga mitugo ya mbeu njithi. As the leader of this nation, by God's grace, that upon this nation, this rock of Kenya, we are going to build God's church, and the gates of hell shall not prevail against Kenya. And those who are against the word of God in Kenya, those who are against the building of sanctuaries in Kenya, supporting the word of God in Kenya, they will fail and they will not succeed. Mucango uyu wa Ruto ukite orire gwatinda ndungamano nja wa kanitha wa Jesus Wina mwena wa Roysambu guku Nairobi, gatagati ka mbeu njithi aria mekururunganite kumenereria itua riu ria Ruto kiumia kihituku na maabitha a borithi aria mathing'iriirio kuhuthira riera ria kuruta maithori kuharagania mbeu njithi aya. From the people who don't believe in God, who don't believe that we should be building churches, who don't believe that we should be supporting the work of God in Kenya, I want to say, as the leader of this nation, by God's grace, that this nation, God will be known. Sasa wanapiga kelele, Biblia sio Lusaga anasema, Biblia ndio imesema. We shall continue giving according to how God has blessed us, because iko kwa kitabu ya Mungu. Na kuomba rais, usichoke kusaidia sisi na kusaidia makanisa. Kuna wengi wametekwa nyara na ukora na uongo, lakini tunakuomba Mheshimiwa Rais, usiangalie hawa watu. Wakati unaenda kwa makanisa kusaidia makanisa, usikue na wasiwasi yoyote. Wale washirika wako kwa makanisa ni wa Kenya, na wewe ni rais wa Wakenya, na hii ni Republic of Mweri-ini wa mugwanja mwaka muhituku thutha wa mirurungano iria yatabanagio ni mbeu njithi bururi-ini, mutongoria wa bururi aniriire kurugamia aruti wira othe a muingi kumana na kunyitaga itemi harambe-ini ta njira ya kuiguithia mbeu njithi na muingi wa bururi. Riu mutugo uyu wake ukioneka guthie mugaru na miario yake. Ningĩ Ruto ni ahuthirire igongona riri gutetera ngirimiti yake na mutongoria wa ODM Raila Odinga akiuga irongoreirio kuguna muingi wa bururi na makiria kuhotithia ukinyaniria wa tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere ĩndĩ ti gwethera atongoria nini iturwa cia utongoria. Tunaungana na tunaunganisha Kenya kwa sababu ya kupanga vile transformation ya taifa letu la Kenya itaendelea kwa kasi, ndio services ifikie wananchi wengi zaidi. Iguru ria president ahinyiriirie gutire Mukenya kana gicigo gia bururi megutigwo na thutha hari utongoria kana ukinyaniria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere, ĩndĩ mekurongoreria kurehe hamwe Akenya othe hatarĩ muthutukanio wa kiũteti kana wa kĩndũrĩrĩ. Nobody, no region, no community, no section of Kenya will be left behind. Sote tutatembea kwa pamoja, na Mungu atatujalia tufanye hivyo. Ngirivotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.